Time
Hallelujah. Amen. So to the party for more than 200. Woo! Praise the Lord. Si lungalo wa pe afayo efi ile 200. Amen. Dia le tua. Hallelujah. Parole so ifo manuia malole rangi mama. Patalo fatu kwa yeba mbalu wa afia poto ne fiaf. Amen. Paftai le fa no ino lo taibi ya le gata fo ilea. Ya lo te fia wai. Tato to celebrating a fantastic le fa mo ne fiaf. Amen. Hallelujah. Amen. Amun boleh tu cele ya mata balawo tu manfalo le sungon fa ferai ya salamatna. Oe la ngona mai lo leo mali fale tu ya fipuleai. Le mfayo na Yesu mai tatu polo bolo lua mai no nei. Lawa tu fo ile fole tua ya le portina ya taucholo suma zato mente polo bolo wapa iluma menei fa bole laba ya le gata fo ile le suma le fa fenga ya le foti pa pule sua le fa yo ne aga tu bolo wapa iluma ya ile amatalia tatu por klabe fa bole ya tu fata sila yo fa bolunga pele vi ngole tu ne fiaf. Hallelujah. Amen. To pena fia lo loto, to pena fia lo nganga le ngatelia lo mafofau. Ya upala tunu e mua no tato ave me lunga. Amen. Ave le fa polo mo le fa sangi. Ya le ngata fo ile tato fa futaya le ngale le mo le lo fa tu no le tua. Ya o mfaya hiyo na fata nuina tato fa boy awa pole aro tato malolosi. Pole aro tato popoto. Le a fo ile tato wata mamai. Ya efaifua me uma pe no malfata sibayo le tua. Tabi le bala fa wala tu taita yo saudinga le sunga le faifau ya. Pastor bai pasabalu ya oyo la taita ya tato saudinga ne fiaf. Ya na fa solo ai no le tato por kalame. Amanu le tua ono Yesu. Hallelujah. Ya, naturally, amataina le tatu sauni ngau te balau atu le awa male whalualo. Ia ile tau sangafa, ia pole masenga whau, ia sumai amatana mai au. Ia mai sa pati, papi wai, rātou tau sangafa, ile tau sanga. Pati mai ole. Ya, coba tasi boyo au, pakai doa ini tahu sangat dua. Associate of Arts, Theology.
Ya, o te para awatu fo'i I le tausanga mua pa wina le certificate of completion. Ya, sumai matala mai au. Ya, le whaia le tātou sauninga a matale nei. Ya, piapi, ya, te patasi au, pati pasia le tausanga mua. Ya, mele pati mai ai mula ufau o le tausanga. Haleluya. Tātou te tālo pātai tele ta mai lo lofa malo wanga le lei, amatai no le lei sauninga, mātou pātangi sia o nganga pa ia, wa mātou na ngona ina oi le menei, pe mango ia I lau wa fio, ia o mātou oli ma pāti patia, le pā moe moe le nei ia piapi anga le mai, I le pā moe moe o le ia malama a kape Bible College au kilani nei, ia le ngatele ia I o manuia, I le au wala aulia, pā pito le nei pā moe moe, tainane fo'i, pe le mai mamae wa au fia poto mai mātou te pati patia lo lātou o langa o au ina. Ia maua lunga lo vi inga I so se mea mātou te whaia lava mea uma e vi ia ai lawa fio. Tasi mai oe le nei a piapi o no Yesu. Amen. O le aso le nei na whaia I ova tātou te oli ma tātou fia I ai. Ai o le tama vo ia na se lupe I le ala taua o le tula fono e sa le fa mu ia o le mafai ale oli o le fa seu nei wa ina fa mu o no oli o tupu lo na loto o le nei po ia piafi tan o te tau mate ina e fa pe na se la ngona oli o tupu le nei piafi pa talo fatuai pa fa pe la ia tuai ile ulo le lau I tātou malo fa alolongia ai le ngatai lea o le sungai pape ngainga mo lātou paratua ia o wō ma au me mai ia ai maise le au pāuu I le nei tausanga e pei o na iai tala le whaisalamo oli lava o ia Iova o na whaia le e ia o mea umai manao iai lo lotu. Delight yourselves in front of God and He will grant the desires of your heart. E ai le nei ia piapi so se mea tātou te whaia I o tātou whaafia le atua o so se mea tupu mai o tātou loto e whaatau nuo e le atua. E ai po I wha moe I le nei ia piapi whaatai tele I le nei ia piapi I le malanga mamau mai o whaafia ngainga o whale tua ia e maise le founder o le nei a onga sunga ya Reverend Dr. Benjamin Williams, the CEO, Simoto Williams, le ngatai lea o malo fa alolungia male pa ia la silasi o tātou mafutanga nei. Patai tele o te tari tonu hoi o loto whaiwa alo filima o le to tuli matatalo I lea tua lea ua manuia ai le nei a pia lea ua tini ai le wha moe o le tāmo enga pare o langa a o ina o alo ma wha nau o Samoa. Ia au le nei a piapi a te ila tau ua whaapito au ngapa I ai le nei wha moe o le moto po le wha mafa le nei a onga e uru whale I to tonu e a o ina a uma o na uru whale tonu e uru whafo mai e sau e alu e au
le ua mai ale vaenga mua o le ufale to tonu e te au e te au ina o le tele a lao tamiti a uma e uma le au ina e mai ai lunga e tau ila ai a o lo le vaenga lona lua o le ufafo tonu e anu e au na fei o loi ngā matatu ai o le mea tā ua le nā o le o langa au ina o le tama ma le teine o le sau o le teime e anu e whaina na au nanga o ai lapa le whawhengainga po whiale e ka le sia nai te au na iai e whapeia o na e le ufale to tonu a e ufafo hoi fafo e te alu e te au na a e la o matuasi kweli pa leni mea umari hina ngalo le rei mai sa pati e le rei a piano e lo kutamai ua pa petai iua tili lo alo Amen. Pastor Chelila. Amen. Ya, tu es fatigué, c'est ton nom parti de tout le fief. Alléluia. Ya, mon il est en fatigué. Au on a les tours et tout ça faut image. Ou pour faire mal au il y a les gars faut il y a te inga tu son inga de fief. Ça va manuer télé les tours il a sous un mot belle ba télé. Ya le ngata e fa ngana ina pe o le tu a wa na fe au mana na benga praise the Lord tonu le ya fiafi ya via la ka le yo le tu ta la wol fa mo ti di pa o le uto e pe yo po la tunu hallelujah ai le ngona ya wa li fa le manga na tonga ya
ya to apo le matango fie le atala foia le monga le salafai wa le wololo tawa male va au pupunga ya tawo tusa ya le va au manu ile no fa male anga le yo le tua yo no tato ya le fia ya ope ya opu masane la tunu wo tini pa o le uto ya wo taule ai tato manatu le ana le se no ale lo fa male anga le yo le tua ya le mafayo no tato fata nu le nei fa mo boy ele la ngona wa tang ya ni malili le leo le sofao o aginga ya mataula nginga pese nga wa vi ngo le tua ya wa le wa a to tu pe le fao ya ele fa titi ile nga fa ftai ya male nga fi vi ile tua ile ne fiaf ele la ngona ya avele ne mo ta uwe yo folo fa mafata lo fatwa ile pa ia male mamalu sabo wo potu esuo le sunga ile fa ao tato wa onga ilusina nei sunga ile fomai beni amina Williams ele ngata fo ile le pulisile tato wa onga ilusina nei ile fa le tua ya sibotu fa fitaitele lava mo wolunga le fa mo ile nei fiafi ono lo sumai fa banolo lo taimi ngata fo ile ya pa ia la fa ngandwenga tofia le tua suo to ina molato fa le tua sunga ifa fe ngainga molato fa le tua o tato malo fa lo longie le fiaf ia le tua ia le fa ngalo ina po le fa ta lo fa ile afia o poto le momalo sabo o poto le fiaf le fio tama molato ainga fo molato tama le usonga tu mo mapule tu au mala tawa ainga ni tai male va a fonuti fa fita tele la balo to monatu i nisi la fa wina nete usanga tu mailo to au tu mailo to tai ta to nuti me fatas ye fa monatu ina lo la to tingai ne fiaf pa la fa va bitoy ne fiaf yo besenga fa au nete usanga ave se to la pati fa mo lunga le vinga le tua. Hallelujah. Ngata ile tausanga momua sunga prestene mala lato msenga ya ile tausanga lua fo ile sunga ya pastor Ben mala lato msenga ya ai lava ya the class of 2022 ole tausanga fa au fa wina le tausanga le tausanga fa ya malole unsai malole tapati ya di ya la ngale yo le tua de ya opu fa ba lo se ne fiaf le moto ata to wa onga enter to learn go forth to serve enter to learn go forth to serve ya te wilo loto te mo lo fatu ala manole nei tu na tu ne o fa ro le fa lulo tatu wa onga le sunga ni fomai ono sana sa ono nga fa pitoa ya wala material tatu fa mo le ne fiaf ya ona tatu tala me fa sono ile ya la no mo sunga fo mai fa tai malole soifua salo lale to ostala naua avatu seleo ile tato MC ni fiafi le foise paenga o ia malu mal terwe mal porngosi tato maftanga ele yo yaise talal tatu MC mafona tot tau le nua ilungolo me wao no wato no lando e fa penal ni fiafi
maulunga le aso no le tua ia mai te loa la no le wa mai fe toi se tala o se tala lava i le o le tua o se tala faftai o se tala famalo mo moe faftai atu i loto alo ia ma loto amana ia al fatala ulatu ale la moe au kilani nei ia fai o na auto fasili meseu i le walau wa mama ia tautou ia tuatua ni atatau ni foi fiafi me le faftai atu i lo tali walau faftai le talapaia lea mai sifoio malo sunga i fafengainga ia mai se o whaingaluenga tutofie le tua tato mafuta i ni fiafi te voia na faftai atu i le ngaluenga fita sa whengai ma sunga i li whaiaunga leo lo e papa awatu le sunga i puleaunga ia al faftai le mautou sunga i whaiaunga faftai tele lautou ngaluenga whaiaunga ia e tuto le fatu i le loto le tamaititi aunga o le ale matangofia o le fale le ale matangofia o se maumanga se whatoanga e sa tia il savili angi le fa pe tol tau ia pe lolonga foi e tafia le fale e mau le ngaluenga al whaiaunga na tuto le fatu i le tamaititi aunga ele mafai el savili pol matanga ele mafai a se tau no sona malosi elulu le loto le tamititi o mawa ia il fatu sa e to ai te lo i se si vaenga o selselenga talo le ufa Britania le intensify la titi se me te lulu ai te le o le me te selsele fafte tele sunga i whaiaunga e le tioa falangi fatasi o tau ma Aristotle Plato Socrates e o ai le alo le tua o lona falanginga lea is the master teacher tau tai o intia o ngā o le Mahatma o le whaiaunga so stangata ala e avea ma whaiaunga e mamoli le whaftai wa e silsila i nei fale ia o e ua fue whai mai e mafua ona o lautou ngā luenga ma lo whaftai foi le suatu o le tatou puleaunga i wa e peisei e whalangolango foi le ngā luenga whaiaunga i le avanoa e tui nātu le sunga i le pule ina i mwhainu whangau i au tau me alofa i leua totele umoli mawina i lau tau ngā luenga i fui fiafi ai tau sini ois tatou tau sanga aunga mai se la tau e la lau tau ngia foi i ala maulau tike rita au maul mea sa e polonga ai au te lota au te le tuo isi upu au le upu le nei fiafi e le o tongi maulunga e le o naua e pasi le mataupu e le o naua maua sauti ke ri e watu ngai lau pepa ngā tau i lo fale o le tau sanga mata o ngā ati el tamai manula titi foi le tai fale al ngā luenga al ngā alwhai au ngā sa tito i lo lotu o le mea ngā e fia tilo mai ai le tua ave ma oe lau tala masani e ma ulunga al se sae o leo ngau to e ma ulunga le varu sanga o tato kuka
vele oi. Matangata fia ia ile tua. Paftaila te ule otus faftai sesi. Ia o se fianga ia maua. Ia mais foi ole tina la ingol si ole al tatu anga. Ina fai un tatu feiloi. Maulunga le soifua la ule o to sunga. Ma feiloi te ungalo ia taule Fivefold Ministries. Kionga ia apostolo. Perfetta. Sunga I fai aonga fa pe foi fai au. E meise o lau fai evangelia. Te lol committee to tofi ngale tua. To fa fonga o le committee nga to tofi ele tua. Ma e fai e tato il committee le. O il committee na to tofi ele tua. Fa manuia le tua ia to nuia foi le nei talanga atoa. Se si leo atia isunga to ina tai o io vaenga male tu ia fa mangalo se leo pe leo atia si fa talanga ai atele no foi lalo la tala le mo la fau mo la tala le mo foi lalo. When you climb the ladder of success, make sure you will never miss a step. Watch for yourself, because when you reach the top of that ladder, there is no more step. Take it for you this evening. Ile ape faile na ole fire ina. Tautua ngai te ua misi se la sanga. Ile ula. Atau no la usavalinga ili tumutumu o fai mana tua. Ile to ia seisi la sanga. Ya lo fangia ile tua le faunga. Ma fa manuia ia tioi. Manuia le ia fia. Manuia foi wala ulia. Pa ia ainga ua fai ntala mai au. Ia anga le mai le tua. Ia stalatu sia. Pa taitele le sunga pa ia. Faltua ia hedha. Pa tai meuma. Tau moli mai ai tatu sa. Tau nu mai ni foi. Fiafi tatu. Feilo ai fiai. Te ngalo. Deua mauatu le tulea. O le faftai fia moli atu sunga Charlie Reed. Maise se ona faltua ia Rosita. Ia wa o le malu lea. O lo mfai o na whangao io iai. Ia le tato waunga IMABC. Ia ukilani nei. Faftai sunga len. Pai o ngei len. Faftai tele la unga luenga. Ia o te iloa o I. O lo fama mai toto. Matufa ai toto. I so se ala toto. If so son maile officiale. Ina ia fa sol toto le. Ma wai e tato leola. Manuel ni po te umi au tala faita winga ule viai sesi. So ifua. Hey, ho. Amen. Ia le tua, ya mori le ngang faftai na wauna. Ya le faululo tato wa anga tuspaia, tu sai fo imale. Saunoanga matango fie. Ya fa popo ma upu fa malos au. Ya wakele age upu. Usang fau. Wotele ane upu le yo fa uma. Amen. Ana ya tomata winner sabadinga ya le ngata fo ile ole. Fa inga fo ole ya o ina neto sanga. Ya via le anga le yo le tua. Amen. Ko kiki anga ko o me ai. Amen. Wa e fieta usab. Amen. Ai ya le me te tawo no mo e si la fia te le usab. Ye kausami ai. E se mete mana bia te le no po fele me le tu wai. Amen. So, por tato fale nei ya fo yo no tu la fono.
Amen. E iai fo yo na sa, e iai yo na tapu. E pe ia o me masangi i ka kou. Amen. O le fale vole nei, e ato uma me tutonu. O le mea mua, o lo iai tato toilet, mo tato bathrooms. Amen. Ai fia si la fia. O le feto toa le te e taba e tutonu. So e te anura le o tutau matau, pe a sai kukong. Ai ke la ko ke alo kuri fafu, le ke le ali fafu, ke anura le kukong nga fale. Ia o lo iole, e mua e tau atu i le fale le tau o tamatai se tulou. Ia o na soso atu ai leo le fale o mori. Ia e le se fale mo tangata mamai. Amen. Ai, o le si mea, ia pe a tupu se mu. Amen. Ia e tofu ana tu le manu mo le fetutoa. Le tasi lea, o le tasi le tu le manu la. Ia o le si tu le manu la yo, e le fau ngai na temine. Ia ma le tasi lo ngaton. A fai la tupu se mu, a o le fai ta tupu kalami. E ke mo moe la i le fai koko, e ke loe ke laka. Au wata tu ria le mena e sa wa te wa, o e sulu. Ai o le whaka yo inga ngā tātou pokalami nefef. E le leia le solo le leia tua le mea. Ia o lai ke malama i le mena e te no fuai. Amen. Ia, to e amele so tala pate wha mo lunga le minga le tua. A whai e whauka aka ngai mo whea oka whahai whai. Make a friend, relax and enjoy the night. Amen. Awa ke fia snob. Ia a ka ko ori whatasi. E uma foi ninguém fa mo sa wo fo ya mo sa wo le ya o wo ale mo ko ngun be ka le amen ole a tato walo tato to muftanga amen ola fo tuanga a ole ai ke le yaru e pikira u meta usa o e se ama sa bo e le yaru la ole ke le fo ia o ku ka se vo ile ai e fo wi la va ai o lauta talo piki le beke ma sangi ai ai loa fo ia ke le ma sangi nga au ke fa ia le me tupu le fala le me te mar tua ka ke fa ko sau ai ke ni sina ele o ngai la o lunga le male usala ke kofua ai kufa mai le pepa la wa man ko fo so se fale ai nga e mua me le men ko pe nga fa le male e sa wala le ke me le pepa vo le e piki na me ai ale e fe sili mai tikla la me ai anu ngala ke ke mai o le menula o ke le rola ele le ki fasa mo ai na no a tikla la me ai ngo no lo ke rola me ai a ke le rola ngala fa ko rola ngala ke me ku fa mai me ai ya ucha o ke le rola ngala la nga mai ki me ai le si ngala ile o ko a ke le rola le ki me ai ai o le me ku ke fa no ku la wa ru le ba le la o le ba le ala le ai ya si ngala ile o ko e fa no wo ko mungu lo mo sole la o manga ai ka ba ai si ya ka o le ka ke ngo fu ale be o tikle pa fa mo le solo wa ka pa una le sa mo la sa ai le ala fa pa la ki ma be ai pe ko i pa o ke pisa o ka o le fa fe awe o manga ai ka o a be la pa mo so o le be o ku pu ale o tikle mala ya ora pa fa mo le solo ya e ma fa ya ga ya no ma o le talo mo ga ko to mo tanga de fia alu ale be ngai ma sang ye awal fosia la oi fala au pe ale ma sang ye ngase ye tua i ngai la yo tatu pet wala awal fa alo le sunga fa te ngai ya feti ngasu talo fa pa ye tatu to mo tanga de fia yo na alo lo le tatu to mo tanga fa tai taile tual matou tama na matou sau le talia folo wolo fo e foa matou wala au toto pa io Yesu se fa pa ia e lo fa moniana ia ina ton tapena sau nia le tua matou talia maleanga fa tai ma tua ilo maliu Yesu amen hallelujah amen ya o pua vela ku ya ver falo alo le ta wot falo alo amen ya ole tato fa mo ne fa isi ya fa me ile sko ko sa va ole tato ben tepo ya tali mau pe da ya ole anga lu me la fa ngal wenga wale se vinga lo to mo stanga pa ya fa ngal wenga ya o tato to mo stanga e pa fe
Tuna ia e pikire me te roe te lau le ia. Ai o le fa mo ne fia. Ia o tato sina fia uma ia e au nga au te ia le senga fau. Amen. Ia po le a fia la o tato tu inga tangata. Ia a fia le fa mo le fa wa o le ka ko te ona inga lo la to tinga ne fia. Amen. Ia a se to no pate fa mo lunga ni ngale tua. Amen. Ya ole tato fa mo mo. Ole e lua la o tato fa. Ole la i lo tu to mata. Ya ole ato nga I ole tu la yo. E lua ka ko ya ka ko la o lo server tato to mata. So fa mo mo. A e uta ia fo no deu. Ya fa mo fi fo. Ole tato la i lo tu to mata. Ole a nga I ole la yo. Ya ole la I lo tu to mo vale. Ya ole a nga I yo. Ai, ole pa ia mana mano tato mano fala lugia nefia. E lomo atua ole te mete su ya la nganu lue me tato o fa nganu nga o to fia nefia fi ya e popo akulo ya skaiminga o ai au ke anu langa I na mo fo pe anu le no ya tato fa mo mana nefia ya bala au atulo le se fa au fa mo bole ya su atulo e pena mai la to mftanga ya matato tala me fa solo ya awa tato fa mo ne fa fa mo bole le worship team tato pese ya tato lo vai ne fia ya matato to tanga fa mo bole lava
Hallelujah. Amen. Olo sila fia tato tamaftanga. Ai fia sila fia le wa nga catering. Ole serve with love. Ya ole wa nga le catering. Ai fia mana obia salatu so soani. Pa so taile sunga ya pasta tina ulei kirifi. Ya oia le na lo wa oia na kuka ya po oia na lo teta ia le kuka na ya mo so se fa mo moi. Tato proclame fo yo lo lunga le social media. Olo nganu e ile o fe nganu le Global Kingdom TV Network. Ya wala wale mo le inga le fe au malo ya nga ta fo ya yo fa mo mo pa pene ta le malo le tu. Ya olo fa pe ona le tu. Ya fa malo ko tato worship team le fiafi ya biya le tu. Amen.
sua. Tayo na pengarbenga na katsa folio tato mano falo ngie defia. Onisio na I vasi sinanga pupu mo tato waonga ya. Afayo lo tapena atu lo sa mo le akape lato sanga ya tato waonga e. So amatalia ila sono February le tato sanga fo. Amen. Ya o afapeo lo e fo atu tato kulisi. Ya fa so ta ile sunga pureaonga ya Pastor Calvaria tu ngamala. Ya por sunga fo il faila tusi ya Pastor Pesta vai. Ya monisi fa matalanga pe ai fia ulfale atu tato kulisi. Ya we sina fia le moto tato waonga ulfale ina ya o ina. Ya ona ulfafole te waonga. Amen. E mai alo tato ta muftanga ya ona watu la manoi sunga fa ya onga ya Pastor Timo tato special awards po failonga fa pitoa. Amen. Ya fa ya nisio la autogia ya pe ya fa ya ronga ko ki sa mo inaso. Ko akele ala wa onga ko la ikia ka mo failonga. Amen. Ina la sita usanga nga te bila ke aonga fo le primary school. Ina sia wo le nga anu fai wala kalaka nga umar kausang. Anu fai longa yonga ma ko yesi. Yo yesi la ko seka. Ya kapenga lo ula lo le ma be le fa ula pe a ke wo ola so longa ko wa ku nu la fai aonga wa la u mai le seka. La u mele si ele si Kiki lo ko kamar kamar kiki fa sang kamar ko kamar kurua. Lau male kurua ele ai kiki lo ko kamar fe ku kon. Ama kuala ngale lima nga kai fa lopa. Alu le fa ele ai va sang kamar kulima. Ala male le me sifo. Fa sang kamar ku ai ka fa sang kamar ku be fa au fa ya o. Amen. O fama singon ka magiki ngano pe fa au fa yao. Ane lo. Ona ya no fa yao ngai ele benga nga kai no ngai lo. Sa o le upu bo le a asa nga ba sa wa ka sa bo bo. Le ba sa nga pisa mai fa ku sin on le kiu. O lo ko ke ngau ku ko lo ma fa nga kai fa fu. A fa ila wa ka special awards ele iso no ba di ya no winga nga ka o ila no ma ka special awards. Ya par le pe te ngol sua. Ya se taibi ya ona to fa fonga le tato sunga pe ya onga e moka ko special awards nefia ya special ma le mai pe tato team fa mo le ma lo sai ya le
to the pain now. Bye-bye. Goodbye to the sorrow. Bye-bye. So long. Bye-bye. So long. Bye-bye. Goodbye to the sorrow. Bye-bye. Goodbye to my fear. Bye-bye. So long. Bye-bye. Hey, so long. Bye-bye. So long. Bye-bye. So long. Bye-bye. You are the God. You are the God of miracles. You are the God of wonder. You are the God of wonder. You are the God of powerful. I believe. You see, you are the God. You are the God of miracles. You are the God. You are the God of wonder. You are the God of powerful. I believe. 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 Ja, we hebben weer elektronen fiafi. Halleluja. Ja. Maar Lord tato worship team le fa fi ne fiafi. Ja, ona manon nei fa uru tu na tu na wona le sunga ya Pastor Vai. Pastor Valu ya motato special awards ne fiafi. Amen. Ya aral mari pele tadi ngol sual nei fiaf sungai patenga pa tua mai se ya balau dia nei fiaf ia ai o nai failonga amana ia le aonga ia le contribution students ia po se a so soani ia ele pato te fai tamai ia ai fai le tamai titi ia ono se mena tu ele tua ilo no loto ia ile nei tau sanga o ina ia ile aba male pa alo pala o tuai le sunga Charlie Pastor Charlie Reed te su mai te for ia special awards in nei pia ia su mai le sunga pa pe ngai nga Pastor Charles ia ole nei pia pa malu no wat ole se ta inga le fiafi le o Benjamin po simotu po papaia po le aonga au lo watali sorry lang ai leo this is not the first year, it happened last year and I really am sorry po se se lo watali ai fa tai lo to ona le fiafi mas abat pati mo Pastor Charles le fiafi. Hallelujah. Al sia lo tali tatu pa moe ia o te lo te malu. Ia fa senga fa president o senga ia e to kuale president malona tiute maona painga ia ile bainga lo senga al presidente umato pilpilia. He went out of his way to make sure that the class is in order. And he sound tomatiti e pili pe anga iai pa malosi mai. He really did went out of his way in looking after the class. The president of the year 2022, Pastor Benjamin Ta'ala of year 2. Vai sapat-pats. Ele tau ina ngal wenga president tau sang fa tau sang tolu man tau sang mamua. We really honor this man as the president of year 2. Good Samaritan Award pe ona faiatu ele aia se me faia ele aonga ia ai tupu fale loto e ala ia o ina le upu e
e fai mele lei e tamiti a onga i to tono le a onga tau sanga atoa e le misi se aso le a onga o le piti a ia e fai tamiti a e fai le a onga but he never miss a day of school so whai ko laisa se tulo so se mea e anga le lei e le piti a le a onga Pastor Benjamin Ta'ala le tai ona misi ia le tamiti a onga ile popo ile mato i piti e ia se vaenga ai algo misi au ben ia o le Good Samaritan Award asanga fua salua salulu o lana le me alofa o le saunia o fangpai fai a onga uma ai mai se le ofisa Ana Kolio tau samfa ya le la yalu asi vai sta metici fai mai a fai a onga o le vaenga ia sosoani malosi le te wina o le e o uma atu o le aunga me se la pale solulu ta pena ia le malu papto toi le mena yai le taimina mato watu ai o le tametia aunga la nei tele ana pa muli ta le iwa ta skulu o ta pena lava le palsa ina ia au ana yai se mea e fa le tonu o le aunga i le baai ma le kalesia papto toi saluchin mua o le tau sanga fa payat ele pala ngei paya onga pula onga po paya onga ai no fo alta mititia ya ona lo to pote ipo o se mele le tu ele li ya polisi aso wa te ale iba te ase pudu lai fa ile pono paya onga matu tene loa lai no fol ni tamiti tia onga se ia wa umai pa pole a onga lokar pa siaki me unga pato aru ai ele mo fa yona tu ore la unwa ia pia uma la base longa la bete atu ta vale o uma ta vale pa por lo toa o Filemoni Sio mate tala noa ma pai kono ma tu tere loa o uma tamiti ala no ko no fai pa ko ma tali tali mai se ia watu fa ya oma ta puni le pa to a ki uma thank you o le sile so sani ya piapi aso fua solua solulu pa maina o le tatu ko tua onga o tamiti a onga pa tele lava Ateria Sinclair o le tau sanga mo so o mai lava le vaenga lea pai patasi lava la to kuanga Miriama Afualo o le ia wan ia malesi vaenga o Free Amigos moe manatu Kirithi ata tele lava i to lango le so ni mai api le tapena ina pale aonga ina ia ma ai tatu tele o ese ia ro ma va pe paise pa longa la vaenga ia o le vaenga ia pa pia le matua aonga le lei pe le lei o le comedian of 2022 Lucky Asa o le year 3 ia
Sau ya tempra lang alay. O yalo sak. O lesi dia pai me malie o le matu aonga toa Colin Labia, sabia? Colin Fox. Colin Sabia. Our last award for tonight, o tatu pailonga mulmuli leo le nei api ia o senga umalava au haile masenga sidi le nei tausanga ele ngata ile toa anga le aonga o le painga o metono le aonga ya o kalama o le aonga. The class of the year 2022 year 2 manu malo ai le tausanga dua ile pailonga o le masenga o le tausanga mai pai tono senga e pe yo nei ai. Ya, patai tele lava, thank you Pastor Charles. Ya, patai tele no Yesu, se come lui. Ya, toi fa tele la to longa pati e vi ele tua. Amen. Au se kopia kwa singa belia, pa mole la valta vale Toyota PITZ number plate KTY 729 elak mubu. Abon mole ona fa le kan be ka wala. Au lai pakai lo sa e mana bia na fa kan be kan le bu se lo sa au le yo la ko pasini Yesua. Ya la wala ke wa suo fa ma lo sa pa mole ya ke wa uma ku ka ko fa mo ya e sa bali le wala. Ya le wa ba ku le leo le msini le fia. Si le ona e fa na tinati atu ya e bu lo sa ya ole yo oi fo la fa kan be nga mo la to ko fa tilo. Amen. Ya to fa tele la so to lo pa tse vi ya le tua. Amen. Ole bele pa ui sungai fa ya o ba ngalo nga fa ise fa lo ngal senga ya uni nei. Wa nga fa ye bauan ba ko sen. Ole ba senga buale le uni nei e bo wa ka me uli pe yo wa bo wa ka enga e mo wa ka pa e ole be nga le ba ko mo wa yu ka uni nei ba ko sen. Ole nei tu la ya malo ona tu sa ya lo le tali nga so le ne fiaf a fa ye ke le uni nei le hotel le ta ma fa. Fai au ngai ko ya ngai ko au ke popole foi le titilo tu mo le ke sabat e pule a o ia e ke le ma au ngai ke le o le ia lo fa ba ngai ai o le be e ka o fai fa o ngata to to moftanga o le sa ta pena mo lo to su mai ma le tala mai o to au ya fai te mana o bia le fa ma stino ya na e tele ta to mafa ya to ya ngai ya wale fa ma stino le fiaf ben. Amen. Oye, nela usu bertato pese ta sertim. Ko se fulo amigo ke ready ka ko dessert. Ai, umaro le pese lerti. Ya ona so olo le fa fi fianga to sang fa. Kasia ka ko item ne fiafi ya wana to sang fa. E wo fa winner ta wo fa ga ne to sanga. Ya le la kar pese sertim. Ya ai ta pena merto sang fa. Ya umaro le pese. Ya alu no la ko item. Ya fa solo wala yo ka ko pokalame. Amen. Ya malolo sai, malolo na pale. Ya bia le tua ta to fa mo le po.
my praises go up, His glory comes down. Sing higher, higher, higher. When my praises go up, His glory comes down. Everybody sing When my praises go up, His glory comes down. Higher, higher, higher. When my praises go up, His glory comes down. Higher, higher, higher. When my praises go up, His glory comes down. Higher, higher, higher. When my praises go up, His glory comes down. It's coming down. It's coming down. It's coming down. Yes, it's coming down. When my praises go up, His glory comes down. It's coming down. It's coming down. It's coming down. Yes, it's coming down. When my praises go up, His glory comes down. Sing higher, 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 higher. When my praises go up, His glory comes down. Sing higher, 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 higher. When my praises go up, His glory comes down. It's coming down. It's coming down. It's coming down. It's coming down. Yes, it's coming down. When my praises go up, His glory comes down. It's coming down. It's coming down. It's coming down. It's coming down. Yes, it's coming down. When my praises go up, His glory comes down. Sing higher, 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 higher. When my praises go up, His glory comes down. Higher, 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 higher. When my praises go up, His glory comes down. When my praises go up, His glory comes down. When my praises go up, His glory comes down. Hallelujah. Ya ona manoa nei tu na tfaktoa ile suma le prestene. Pastor Vas Jacques Lelifano ya malato senga ya wala lato fa memoy por lato tema nefiaf. Ben Ya. Yele tua ni po. Na tu foi wa. Palenga wauta inga suai. Na fuato la ufinga luenga. Ya maise foi o samo u poto ni fiap. Ya. Ol tau sanga fale la fa fiat. Wa Toyo se anga. Ia ona matou tua leo le la mua. Au le nganga whaftai le atua. I le malos. Ma le ola. Wa tau nu ai ma tau ai lau o le wha moe. Whaftai lau sunga le prestene o le aonga. Benjamin William. Ia, me se fatua ia smotu. Pe foi tamala la mua. Sunga ia Carvalia, faltua ia hera. Ai mai se foi ia no fato o le fai ngā luenga
sunga ia ti, ia malele, ia o pesta, ia o lis, ia makefi, ia nei whai aonga ia ma James to titi a ngalo sia uo, ai ol mele a leo na ngalo lang o la uo le ia James. Ia ma James, Colin whamol mole, lau sungal whangal po, se ia watu tatun fua ia lalo, o le la vote tu wha plestene o le aonga o saulo wha atun watu oil me. Ia o leo la matou, wha fifiatu tasi se matou siva, o le upuale maseni no whalongo i whaisiau. Whai mai, o le au suatu se pese vi ai le tua, o lau tala le na whain matou senga, so se mea tau te whaia, whai ia le lei, whai ia mawhai, ina ia vi ia i le tua, pe siba, pe pese, whai mata pena le lei, mo le vi inga o le lei, ia manuia le, whasasonga ne fiafu.
Hey, hey. Hey, hey. Kusale kau sangat lagi. Fai kasih ama ko senga mala wa enga ya wa ya wa ono pi. Ye ku fa kasih lan tau sangat tolu mo tau sangat fa. So la songa fu ala mala so. Ya ya ka ka no senga le ka fa no ngai ele yusu nga fa be la ku boy u la. Ale o ka ku ba ge la ko le kele le ka TikTok le sa. Usale o ka ko lo ke. Ele usu nga le be ele usu nga ba ka nga TikTok. Bebo aja le bisi ka nga TikTok. Abe so to no pa se fa mo lu ngal mi ngale to son fa de. Amen. Onewa ready ka ko t-shirts. Ole lunga le ngalo tato to muftang. Ole lunga vanda le na se tato t-shirts. Aba pale ma fe ale au fe ka venga tofe le tua pole. Pa iyo tato wala ulia. Ya ai tato ofa ule fe na mata be tato t-shirts. Ya le lau le to tanga ifo yo a pe vo male lau le ya to te sua tu yo ya awaka ko t-shirt ba pe ka ko be ba pe ka uma ai fa ila tara le ai tu la ilo la fa ko bole ya ka ko t-shirt pa bole pa ia la fia le fia ole wala la no mo le main road the Robertson road la ka lu e la fa ka venga la fa usala la lokal ke tsi la no mo la ka fa ya kula kala fa mo bole la fa fa ila tala auto susu what to t-shirt fa mo bole la ya fa tai usala wala Robinson road la nga lu e la fa nga venga fa mo bole la o la lokal tato gate a fa ye va be ona tu muli ya e fa tete ole matala le gate le auto fa le e tsa ga ye lo sa pe fa pe te va be na tu muli Nang oleh fai dengan dua ngai lumai oh ya fai na se sa se si ya ai fa ngal ta to wa wala le o de kilia I le wala le to I fe bonga ya o luma oi Robertson Road ya o lo ngal lu ela fai ngal wenga ya o ye le se tisatio ya sorry for my wrong ya aga yu ba yo fa tai lama o le si tu la fono na pa uo ti a uile le loto ale nei fa mo bole lava o so se ta pa lava pole si kaleti pole bai e matua fa sa ina le loto ale nei a fa ye ti ta mo futa pa fa mo a ua ti ta mo futa pa ti to le o la ver ka pa ka e fa sa ai le ona e anga I fa fo ya I se no fo anga po le te do ai lo se no fo anga o le ka le si le ya tau mafa ya to pa pe fa pe o le tsa wai ma ya e tsena be le turanga na ya e pa ta tele la mo le fa fi ma lo no sai o le wota to wo t-shirt ya ma ko be ka ko e mo lo t-shirt ti en lo ya o le wala ma fa e tsa to po kala me ya pese mai pe ka ko tin ya ai pa ga solo ka ko t-shirt le fi ya ta la me fa solo tsa to po kala me ma lo la mo no sai na
Ia tuia o tau I le matai awa o ia e whapoponga mai o mea umalava e whanene mapa manu I le sua whai Yesu Ia tuia o koi le matai awa o ia e whapoponga mai o mea umalava e whanene mapa manu I le tua whaiaku Yana porapoanga Yana barangona Ia iana Awa otu Atu awe otu Wakatani mai ai lenu moli moli mawatsu le alofa wa ia whaia moa ulua I alofa lo unei fatsu e winga ese e mawalunga malau tele Mafai e upo le ngangana o na whaamata Le amanoa le nei tui na au ona le tamao le aonga sunga ya pasta Kalvaria tui ngomala ya mo lana saunoanga au tu ya le ngata po lea ya o sina tala pupu po sina o tonga fo tatu polisi le neta usanga ya vale anga I vai al tatu savalinga vale amtanga se yo o mai le nei tula ya o lo anga le pela tua ya o lava noa tuna tu le sunga pure aonga mo lana saunoanga ya ona tatu fa solo ile tai Ele lava Yehova o te moli mawatsu Ainga pele manaya uo Ile lalola Tafane o le Sua le lifomai a misi o le Pai o le Lauro nei Sa le iso manatu e whaifosa utala nei taimi o le tatou whamoimoe Ona o lo nofo e olo Lea ua whafonga le Pai a mana mamalu I le Saunanga le tatou Whailotu, a mai se fwoi ia o le tatou MC Le fwoi na o ia I saunonga tuloa I le tanoa a le sunga le lipo mai I le taumwhea se anganga whaafitai Tu sai fwoi le fio matala au mai Wa ia lau whainga ruenga I so se whatawhaita ulanga Mai se fwoi sa mo poto tupu mai e tamari mwhailaunga O le wala ulia o whai ona mori mawina le whamoe moe o le tausanga mua ma le lua e maise o le tausanga wha. Nati fwoi nao le teo I eise whamatalanga o na o le tatou taimi ia o silifie le tua
ia le loto whaafitai. Manatu lava so se tātou te whiu lava e fuli sa i le te ena o le meo le whaafitai a langa o le whinangalo lava o le tua. I mea umalava I tauna tātou whaafitai I le tua e ala ia Kiriso Iesu. I le vaiaso muli na nei au tā pena mai wha moe na nei. Ia o le mātou tala muli le mo le tele o whaiaonga. Ia o tau alo ma whanau pa ia lau whainga luenga I so se whai taulanga. Ia nga ia ila o tama I tala le titi lewa lea. O mātou loto te tonu o le neikolis. O le whaamanatu ma whawhangu I tau sanga uma mua lua tonu ma le whae maisa lau whae ua sone atu ua lea onga. Tau tuana ma au tau le tātou moto lea na whaamanatu o le whailotu. Unu whale mai au au ina o na watu lea e au auna. O le mātou upu sa whai e fua lava mai au maia I stasio tusi a onga sa whaonga ina. E whapea ma lo Iese quotation and I quote, "The greatest compliment and appreciation anybody can give or pay to his leader or pastor or teacher is to hook up in the spirit in carrying out your pastor's vision or your leader's vision." O le whamoe lava o mātou whaia onga, ina ia whamanatu pea I le nei a onga. E leo lau ki ke li po lau kuspasi po sesia mea whaaliani lau whaife au po lau tama whaaleanganga. A o lau tango e tuu whaatasi oe I le loto o lau tama whaaleanganga ina ia whaauau, ma whaatino ma whaamaea, le whaalinga o le whale o lo e sawai. Pa pena voila se na ngona ina nea fiafi, e o whainga ruenga, ia, paua leo se vaenga e o Iesi tala, whaaftai whaamalo I le tau finangalo whaalea tua, pa pena na filifilia I nei lau mua po nei a onga le ia mamalama Kape Bible College ia e whaamatuu mai ai o tau alo whanau a o ina a wā le finangalo le tua po le whaalau tele ina o lona malo ia o le anganga whaaftai le na whaaftai tele le tau talo whaaftai tele I vaenga umo le langolongo ina o le nei whaamoe moe ia tele tonu foi la ia o lea ua o mangoto le ngafo ona uta apele laua manu. Ia masani na whapea upo tautai, nga tai whale. Ia whaatili la ia foe wale hae. Ang le maile tua ono lo iei tatou whamoe moe, a umanei. Ia ona toi ta pena umoleo le tatou whale. Ia wale tatou riheso. Ia le anganga la lea, le whaumimia isi tala. A le anganga fia ma le anganga whaftai. Ia leo mae mo le toi whamalo I le usunga le lifo mai. Ia ono le lapta ina ma le toi tau longo ina pea le au whau. Aua ne imisi se stepu la wanga I lunga I le ladder of success. Ia alu le lei malu ma le loto maulalo. Ia wa le foi na o ina utou. God has levels and dimension. Kingdom of God also has levels and dimension. A alu wali tangata ma le loto wha maulalo. O le amtua maulunga le vi ingo le tua. Ia sa utala le ma lo wanganga maulalo lava. Ele suafo Yesu. Amene. Tumanati foi no super MC. Ia le toi umini ni au saunonga. Ia le o matango fia la le yaso. Ia fa pupu la walta pena ino le tatou fale fa tai lava. Ia toi fa tele so to la patse fa molunga I pele vinga le tua. Amene. Praise the Lord. Ya oa fa balone sa no ina sunga le puleaonga ya polo sunga fa tamata tu polis ya wa wala ba ya le fala e ina le autago le tua ya polisi foi le anga ya tu wala ngadwenga fa tana lei ya le ri ya la foi le fa ngaina ya fe au man ngadwenga ya foi le vinga ya tua ben ai se fia wala udia pa fa alo tato o fau ne tau sanga se tu la I uma fa mo bole tu la I fo le ben la tia la lai ben sanga mo bua lua mo le fa mo bole la fa o le anga fa tai o no o ainga o le senga fa o tai to lua o fa na o matua ya o so foi ma tu fa fine
ia ono loto talo ia o loto ono sai foi ia ale ngata foi lea ia o loto support mal fesoso ani ia wala yo na tau lau lo lato fa mo mo le neto sanga ia ia tato lunga ia ele fatanga fa ia lo to tapo inga to tele no fo foi sa to pole fala maula le mulila ia o fa vai la to wa ino le upole tuo so le la fiafi o tato mo ma wina lo lato to tinga tu fatasio tato au ia tato pati ale lo fo le tuo ya el sanga fau ni leto sanga ya via le tua ya la melano fa tai o tai ao le tu la se fulu le tato fa uma e fa ya fo le manu nei po le toale nei ya o salo fo I ba nei ya fo tato awai uma lava ben o ngei nga ani mikele numero takata ya o kai au ya pule ao e po ya mai ben a fa ya ke fia su mai ma mai lo ai nga to mo wala no ta to mo wina fantasi de fa boy ya ba lunga le vinga le tua ele fa ti foi le fa tai ni si foi au na le tua malanga ma mai ya ni si foi malanga me sta dia per sunga foi le ya onga sa el tato lo mo le sunga ya foti ata foi le sunga fa fa ngai ngolo sunga ile tu le ma fa tua ya fa tai tele la le manatu de fa boy le onga le fiaf ya de la ngona ya uma walunga por kalambe ya manfa mo bole nefia ya ono loto tala au mai ya masumai ya via la tua ya te fatele la soto na pati la tua nefia amen o kikia umaga ko yo dessert ko kikia amen ai lava pale pela ono sai matata no ai fatangata na yo to ai awa ke pisa ai tata no le bu awa ke so nga pisa ke wa mole la mona ta total pela ye le o silo ko nga ma le sko inga nga ka wa pisa yo makomu ele ngofo yo ai anga wa ku wa ngofo yo ai o lo makola mako inga nga kadira la malo o le fenga venga balanga ku por wa ko ngofo yo fa lo mako mako inga ya pisa ba me ko inga okay pisa ole ika kaka ya ko pisa lo mako fe me ko okay pisa le ika kaka ala ye ba lo ngani al fa sanga ko lo mako ko fa ya ko inga okay pisa le ika ka me lo mako pepe pisa ba nga me nga mo afa ya ko ai pisa ya ka ko pisa lo le me lo mako pisa ba ko so lo amen ya malolo sa ne fiafi ya ko kiki ya uma ko yo ya ole unga fo le tato fo mo e umalo yo umalo fo ya ko ka ko ka pe on le uma yo a ka ko fa mo bi dialite ya be le sko ko saba ben ya malolo sai a fa yo uma ta mustangati ya sina pese la makako ya awata to ko kala fa solo ka ya le le yunga alo la ko sai ye le Pea na tala no hatu na matanga tato wa onga to ya matalia tau sang fau la so no fe puani ya afai o wa uma nga fa penga lo sa wa tato polis tala so ses afai o le ar ko nga makua o le ar ko nga kanga afai ya ngai ke le fa o le ngale le ye mo wa lo wa yo afai ya fa wa makua o le ar ko nga makua ngai ke ye e sila bala fa e ga ko wa ma le ono stulu fitu tau sa never too late to study the word of God. Kamala kapi ano wala kapi fast food tau sangau ai uma mai wala vele vai la vele lima ai afa nga ina nga luenga le tu e o mai ale wala o le tu la afa nga amen afa ila wa e fo aku mo tato wa nga la tau sanga ya ola so no fe puali ya fa so ta ile sunga pura nga ya por sunga fo fela tusi ya vai ya awale le amatalia tato wa onga lato sanga ya fa malo bona wa lue ni si fo tite tono tato lo toanei ya le ya tato kuka ya le serve with love malo lo sai afa yo lo kapenga so fa ko ponga kapenga so waspa ga po kapenga fo so maliu ya fa so tai na to ya ona mo so taimi ngata fo ya Global Kingdom TV Network
ya e mafai ngala ko live streaming a me fa pena ya fa so tai le sunga pasta mai e pe a fai mga bio so so ya to taseta to pes ya ka ko fai fo ro amen ano non sai ko sitim o sina pese ya le ni Usi single quase guabala Usi single quase guabala Usi single quase guabala O gosto Jesus se abonga Usi single quase guabala Usi single quase guabala Usi single quase guabala O gosto Jesus se abonga ya yele la ngona le fiafi ya wa tatu tonu mai le siu ya tatu fa moi ya fa ya lo fo I pa ya tatu wala ulia la fa ngalo le tua ya la ngole fo tatu che ta pena mo tatu fa moi la sota ya yele la ngona ya wa fa fi ina lo loto ne fiafi le ngal le yo le tua I se fa lu manga te fo I mo lo wa inga ya malo lava le on sai malo le fa tasmai
ya via le li o no mele le sa ya fai ko tatou e le ngona ia le fai titi le nga fa ftai o no lo to la ko sua fa boy fo e polisi le ne fia ya tatou te fa mana tuina fa tasi le nga le le tua i le se fa u le to sanga ya mai la mtanga sa malinga le to sanga se o mo le tula yo le vi inga fo i le tua ya ia le to ne fia fia le tula mana du fa walo na wona sunga ya pasta halfoti mapu le sua salo e fai o tato po kala ne fia yo na fa wina le tato fa me moi fa tai tato fa le talo bato fa peatu ya tuma watu le viinga le mambalu o le pule malava male mana ya toelo mato toma wa usanga le tuvae fuafuanga mafataunga le tangata beanga leo ngatasi molo fina ngalo fali bailo maturi bato na lafu watu ya toe yonga tutonu oe aosemea foi wale leo na fatino ina osawa unanga o tau lo maturi ya fai maviinga ya vatu ilango fio lo mato tamai bato tutalo lo maturi o le ataape utangata tape fatuati lo matoli o foi malama ile aso tayao mato te mai fa wo wina le le au o te le fa moi ona o le fa pelo matoli o le fa mai no nga luenga fa le o nga o le to sanga lo matoli pui o malu lo wa le ya mesi lo matoli le mano lo toto le tape atu o nga mesi lo watu no ba o se fa nga malo lo nga fifia o mamalu mai ai ia I pea la ufio fafta Yesu ye vi oe ono me uma swafa oe ala tuai talo amene ba amene ya la tele vinga la tuai la tola pati amen ya la fia ne fiafi ya se fa boni anga tele la boni na se tasimo ta sanga bobo ne to sanga hip hip ya lua mo le tausanga lua hip hip ya ma se tasi mo le tausanga fa eu le tausanga hip hip ya aya ngai mo le sanga le mu pe mai patele ia o to manbia fa soifua pe no ai le tulata ya le se fulu le tayao ya ile no toale nei le taibi pe no tauinat ya wa tato fa unga ya manbia la ga yatu ya inga and we are to God be the glory forever and ever. Amen.